Ngibonge ngiphinde futhi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwemukeleke ngaphansi kwe-Ayanda STK Media. Mawukuthi nje okokuqala-ke nje-ke umbukiso ngaphansi kwale YouTube channel yakho-ke nje-ke i-Ayanda STK Media. Sacela nje ukuthi u-like, ushare, ukhomente, sizokhomenta kwakho ukuthi kuthini lapho ngasekhaya ngazo zonke nje izinto esizokhuluma ngazo, esisuke sikhuluma ngazo. Bese futhi usenzela nje-ke umusa, usixhase bafowethu. Ngicela ukuthi nisixhase-ke, ni-subscribe ngaphansi kwale YouTube channel yethu entsha. Ripe papa, ripe papa, fire. Kanti-ke leli elinye lamatemu elisetshenziswa u-Ali umfoka Mgube engomeni yakhe entsha sha ekwi-album yakhe futhi nayo entsha yama-SAP akulonyaka ngo-2020. So khumbula ukuthi mangabe kuphela inyanga uFebruary noma makuqala inyanga kaMarch, u-Ali Mgube uke waveza-ke i-CD promo yakhe la kade echaza khona izinto eziningi esezenzekile empilweni yakhe kuze zofika kule album. Kanti-ke ezinye zezinto akayivezile u-Ali Mgube uthe nje-ke yena akaxabene namuntu emculweni, futhi ilokho afika emculweni lokhu yena awudlala umgangela lo odlalwa emculweni noma ihawu. Akakuvezile-ke uthe nje-ke uyazi ukuthi yena uma ngabe uyinsizwa ukhule uqhathwa la uyuqhathwa kuze kufike esigabeni la khona ukuthi ufuna khona ukuchallenge ingqwele yakhe eqhathile, uyizwe ukuthi lo muntu ohlezi engiqhatha ngabe yena usengakwazi ukuvikeza aminduku. Ube seveza lokho kumfoka Mgube, waphinda futhi okunye ezinye zezinto akaqhubekile wayiveza kuyo leya CD promo. Wayesethi-ke nje-ke cha, abantu bashilo-ke izinto eziningi ukuthi ethule noma engaphenduli noma uzokwenza njani. Abanye bebembuza imibuzo kanjalo ukuthi uzokwenza njani. Wasethi u-Ali-ke cha, uyabahlonipha yonke-ke nje imbono yabantu abayibekayo futhi nabayibekile ukuthi yenze njani mayelana nokuthi kumele yini egadle kuyigcokamilisha. Njengoba-ke nje sazi ukuthi-ke izolo sithe silala nje-ke emagroupini ka-Facebook bekade itrenda kakhulu ingoma ka-Ali Mgube i-album ethi iveze ingoma isihloko sayo sithi Satanism. La kakhwela khona futhi edilika-ke efaka nje umntalapho ovuthayo kuyigcokamilisha. Njengoba saziyo ukuthi lo mbango oqale ngoDisemba nakhona uqalwa yigcokamilisha la khona nalo elivele nje la khona lavele lakhwela ladilika ku-Ali umfoka Mgube. Mawukuthi nje awazi ukuthi yini lesikhuluma ngayo, hamba-ke nje-ke enkundleni yokuxhumana uFacebook, ufike nje ubheke emagroupini amaskandi uzofike nje uyithole yonke le nkulumo, zonke nje iy'nkulumo. Abanye abantu bayahleka, abanye-ke abantu bakhuluma ngendlela babekisa nje iklip encane yengoma ka-Ali umfoka Mgube la khona-ke khona akafaka khona umntalapho emfaneni wakhe noma sithi-ke nje-ke entwaneni yakhe akayikhulisileke nje-ke emculweni ongeyiyo-ke into embi. Asazi kodwa-ke sesingeza ukuphawula kwakho-ke lapho ekhaya wena ukuthi ubona kanjani, uthini ngempela bekufanele u-Ali ukuthi mntalapho umfana noma bekufanele ukuthi hlale phansi ekhulume naye bebonisane ngendlela abangabonisana ngayo. Njengoba u-Ali sisazi nje ukuthi nje-ke ubhuti omdala futhi-ke okade efikile emhamba nje ufika uyidownloadele yakhe album, siqinisekise ukuthi sihlale emakhaya silalela ama-album umculo amasha. Futhi siyaphinda futhi siyacela phinde siyagqugquzela ukuthi abaculi abenze nje-ke okufanele nalaba bakhipha ama-single track, siwabonile ama-single track amageza ezendidane bayikhiphile i-single track yabo ethi Ngiyazabalaza. uMdumazi naye uyikhiphile i-single track yakhe. Besacela nje ukuthi beyifake kuma-digital store ukuze bezokwazi ukuthi abantu beqhubeke belalele ingoma zabo enomyalezo behlele emakhaya. Ngale kwalokho-ke nje-ke sicela ukuthi nje abantu behlale ngokuphepha, behlale emakhaya, beqinisekise ukuthi-ke nje baphephile, basebenzisana futhi nohulumeni. Ngoba bengishilo-ke futhi bengithembisile ukuthi ngasekugcineni nje kwale video sobe sesifaka-ke iklip encane nje yengoma ka-Ali la khona la-ke le ngoma esikhuluma ngayo. Ngithikela lesikhoba esizungeza umuzi kangaka ngoba bathi isikhoba masizungeza umuzi suka sibethe umkhokhomuko ngifuna ushaya singaphinde sibuye la kwazise phela inyoni yomphakathi. Ivala kamnandi kanjalo-ke nje-ke ivideo yanamhlanje bekade sikuphathele yona-ke nje-ke sacela nje ukuthi-ke nje uqhubeke njalo-ke nje-ke usubscribe ngaphansi kwale YouTube channel yethu okuyi-Ayanda STK Media kuze kube futhi nangokulandelayo.